At times our faith will be tested. In your farewell message to your disciples, Lord, your people will find tribulation in the world, but in you we find peace. But in spite of that message, Lord, humanly speaking, we find ourselves in a crisis of faith because of the reality that we face in life. When we see evil around us, our loved one gets sick. Some of our loved one has way and have moved on to be with you in eternity. It hits us hard when we see your faithful people, Lord God, go through hard times of life. Whether they are experiencing sickness, diseases, and at times we find ourselves in a crisis of faith. But even, Lord, in despite of the experience we have in this life, the truth that you've been wanting to plant in our hearts from eternity to eternity, Lord, is that you are always the same God from yesterday, today, and tomorrow. You have given us your word, full scriptures, that when we cross the path of pain, the Holy Spirit directs us to what you have done yesterday. The power of you that have spoken the creation into existence. The power of your spoken word that set everything in order. And the power still of you that lays out the plans for our salvation when sin hits our lives. And still the power of you that changes life in the gospel. That as we receive Jesus Christ in our lives, or of that gospel change our lives. Still the same power that when Jesus will raise those who have died in you, Lord. That would gather all your people. With that song, Lord, we express the anger of our minds, our soul, our emotions is the truth of your word that speaks about you, the God who is always certain, no matter what. Now, we have a lot of questions still, but at times our questions comes from the wrong understanding of your sovereign grace and sovereign plan. Your plan is according to the kingdom of God. It's going to the perspective of eternity. Though at times you allow us to suffer, it is not your plan for us to get sick. It's not your plan for us to be killed.
It is not your plan for us to get hit over by vehicles, accidents that we had. This is the fate of this life that we live in. But your plan is from eternity to eternity to take us, Lord God, to your throne and to be with you. However, the means of entry into eternity you allow, oh Lord. So Father, comfort your people. Lord, Faatuatua, e te me, te ia matoma, maftianga e fisirigi ai lo matou Faatuatua. Ua e o mai mau tangata I puapuanga. O ia puapuanga lo matou oli o mai a wala es o mamai o tangata. O feoti fo inise pele ya matou. A lo matou va ia tu fo ile nga ia tu isi tu o I matou. O le tele o tangata o tawiwi ai. O matou lo le tu o le tele fo ofisilia o mai o no lo matou malama ia te oi. O o ina fo I matou ina o ma se al tu ia ma fausi ai o matou tau finga se. A o ina se ai le Faatuatua I o matou loto. Ui o ia mea o malo Faatuatua o lo finangalo ina ia I loe o tangata e le liliu oe e le liliu lo mana mai ana nafi ma le soe o lava ai au. Faatuatua. So ni mai o tangata. Tino ke riso mai matou uma. To understand you right, oh God. E leo sau peleni le taso o tangata e ta vale ma feoti ai. E leo sau peleni foi a fa mai te ista ngata I ka nesa o leolanga. O tau mo fai le tangata e malama lama au folka lame ma fufuanga I le mafau fa tangata. O le mafutianga leo langa o matou wola I nei. Mafutia o mai o fala vela me tutupu o mea yok mai. O le malaya leo langa talu le anga sala. A o lau polka la mea o le whaolaina I matou ma watu I leola e whakawau I le langi. This is your plan. A o mea tutupu I leo langa ma mea o mai wa e whatangaina matou teo ese atua I leo langa nei. A o I lo matou atua o lulu ina I le Faatuatua o tangata. O matou mawhau le tua ia matou no nofo pea ma whafsanga I leo langa nei. Yet, lau tuspa ia e leo le ainga le nei. Le ainga moni le atali. Lo matou. So son mai lu nganga. O mai me tupu. Matou I loa o lo ngalu e pe oe. Matou te whaola whatali tali pe. Lo soifua oe. Matou te ola vivi pe ia te oe. Lo matou atua. I mea e tutupu mai o leo langa. Ta loto I le nganga po ia oe le atua.
If so swani ma o ina, malam ino tangata. So Father, by your Spirit, I pray that you will help people understand your revelation right. That this whole journey is about you and your sovereign will in eternity perspective. Oh Lord, ia oe lo matou matua I le nei taiao tatua mene fatas. Ame sau pati le li. Matei o fitu. La tatu foi tawina me foi upo e fitu. Foi upo e luas folo. Fitu i le luas folo le Mateo. Fai tau. I autou o le atu. O na fōa ina mai ai lea i a te outou. I autou sa ili o na outou mau ai lea. I autou tui atu o na tō ina ai lea i a te outou. A wā ai se o le atu e maua e ia. O le sa ili foi e i loa e ia. E tō ina foi le tui atu. O ai foi se tangata o outou pe a ole mai lona tali I se areto. Na te avane ea I a te ia se maa. A ole mai foi se ia, na te avane ea I a te ia se ngata. O le nei, o outou e le anga. A fai wai loe outou o na avatu o mea le lei maa outou whanau. E le sili ea o na fōa ina mai e lo outou ta maa o I le langi o mea le lei I e ole atuai I a te ia. O mea uma foi tau te loto iai I a whaia e tangata I a te outou. I a whapea lava o na outou whaia I a te ilatou. A wā o le tūla whono lea ma le au perofeta. I a outou ulu atu le whai tutoa wā piapi. A wā e wā tele le whai tutoa e lau tele fo I le ala e tau atu I le malaia. E toa tele fo I latou e ui atuai. A wae wā piapi le whai tutoa. E lau I titi fo I le ala e tau atu I le ola. E toa I titi fo I lātou o e maua. I outou ma perofeta pepelo. O e o mai I a te outou I ofu wha ma moe. A o totonu o luko fe ai lava I lātou. Tau te iloa I lātou I o lātou fua. Pe tau mai ea e tangata se fui vine mai le la au tui. Po ol mati mai le la au tala. E whapea fo I la au le lei e taitasi ma fua mai I fua le lei. Au la au leanga e fua mai I fua leanga. E le ma fai le la au le lei o na fua mai I fua leanga. E le ma fai fo I le la au leanga o na fua mai I fua le lei. O la au uma e le fua mai I fua le lei e taia ia malafo ina I le afka. O lea foi tau te iloa ai lātou I o lātou fua. Amen. Batu tamal sua fo Yesu Keriso. Talo le mea lofo le mea malama whalenganga ina ia manui ai I matou uma I le nei aso le whalongo I lo upu. Mai se fo I o le whalongolongo mai e o lo matou Folau pea I le nei o unanga. Ma tulungona le lo finangalo I le whaawau pea o le matu sipolinga I le launga na e sa unoa I lungo le maunga Yesu. O whamanuia mai oe I le nei taiao. Pray that He will speak to every viewers of this program and especially this message.
by the ministry of your Holy Spirit and challenge and encourage your people. Au mai le valeo le mea whainga luenga i le tamai o oe le atua suafa Yesu. Amen. Au tatu Folau pia i rungo le lauka Yesu. Wha moe moe e leo wha lea o ngā ina le tatu Folau le nei la unga i nei aso sae tele ua mawai atu. O le tala tu spaia o le metotia lava lea le ali o le larolangi a umana lulu le upu o na saule o le ali o le larolangi whao ese le upu. Ma le tupu mai ma le fua mai i o tātou o langa. E le o suia le metotia le nā le ali o le larolangi. O le mafua anga le nā le pesa le fai salamo o le salamo mua mua o muia le tangata e mafau fau i le au a toa ma le pō i le fionga a le tua. Le mafau-fau e mafau-fau mai le mea wa uma na whalongo iai. Mafau-fau le whitau whalongo i le fionga le atua e fua mai lona o langa. Ngā ngana le whea inga fau e fua mai i ngā luenga le lei. E fua mai i fua e manuia i stangata. O oio le tama e manuia i lau tōlua e manuia i lau ainga e manuia i lau whanau. Alleluia. O le tāua lea, o le awane e whalongo le fionga le atua, o na tia ia i lea. E te le mawhauwhau ia i le aso atoa, te le mawhauwhau ia i le si aso, e te le te talo ai lunga le fionga le nā le atua i le si aso, o vaenga umana o le mawhauwhau i le fionga a le atua. Why? The enemy comes to take that word away from us. Le ala le whanau o le atua, sa o whai atu, o le te talo e o whaatasi ma le fionga a le atua. A o tatu iai le launga Yesu, o le whaamtalanga al tu spa ia ma le aonga, o le tangata o le atua, o le marama lama ma le masima o le rolanga. E le nā tia o tatu o langa whaatangata o le atua, we don't hide ourselves in closet. We were equipped to live out in the open life. Mala wina tatu o le atua ina i tatu wola, ma tatu moli mau, i sulu atu lo tatu marama lama. I le rolangi ma mea uma tātou te whaia. Au se tasi lao mea tā ua ia i tātou le whainga o le mea lea, sa tana noa ia i le amatanga o le whaima tā upo e fitu. I le tā ua o le tātou sota iga istangata o le atua, o le tā ua o le tātou i loa whamasino tonu tangata o le atua, o le whamoe moe, tātou te whamasino atu ina ia tātou au auna ia i tangata o le atua ma toe whamano sia. The Bible calls us that we are light and salt of the world. In other words, we are to live our life openly for the people to see. It's our way of witnessing to the Lord. O sai mai se foi atu o le te leo le mana onga toi fa o mai vafo o sina vaenga fa pretani o tatu la onga ona fa sa mo le te lo temi, but so I'll try to do that. We are to be light and salt to the world. We got to live our life for people to see. There's no point of a Christian that just go to church and live an enclosed life. People don't see any reality of the gospel in their lives. And one of the crucial issues when it comes to that, tato te whamasino atu tangata, ina ia tato au auna iei. Ina ia toe whamamaina, ina ia toe whatu mai tangata na ilunga, ina ia toe lawe ina mai le whanau o simi masionge, whapena, o le principal asui, whamai aua tato te whamasino, whapeo le au wharaseio. Amen. O le whamasino lau wharaseio, o le whamasino whaamiotonu, whawhia amiotonu. Ia maa oi tātou e peo le mai aso na tenei. Ina ia la mea ina i tātou mai le mea lea o le whawhia amiotonu. Whalau mai fuela le whanau le atua. A whaia le tonu le wingo le tala. O lai ei le atua, e whaia le whamasinonga. A wane i ngalo ia tātou, o le tala talanga o le te iala lea, o le tātou whamasino atu. O le awala fo nai whamasino i nai tātou. O le atua e whaia le whamasinonga. A o le tāua, ia sanga tonu le tātou wa aia i tātou, ina ia whaingo fia o le tātou wa aia le ma fisosoani i leisi tangata. O le sanga tonu le tātou wa aia i tātou, ia e iloa le leia o le tangata anga sala o whaola ina i le lofa tu noa o le atua. You are a sinner saved by His grace. O le mafuanga leo le bita vale o le au froseo ma le au sātu kai o i nā teimi, o no lato manatu, o high class, top holy people. Whawhia mi o tonu, e whamaltala i aua. Look at yourself clearly. That told whanau le tua. Lono winga, po lea ma walunga o lau anu, lea le umi nei whaola ina, po lea lau ministry nei whai, peke pese lau whai pese, po olti a kono, po matou foi o to ina,
Look at yourself clearly at all times. Hallelujah. Ole toi fo ia le mele le launga yes le matango le launga ole tangata ole tua ole tangata e tau sisi I le ola mativa I le nganga le wingo le tala tau te ola falangolango I le tua I mea umalama. Na wo toi tala tala le mele o isi mea uma ye fai tau mata upulea o mea umalama so tai lungo yo. All that is said in chapter 7 relates to the issue of judgment. Ta awala na fa na ole tua. Amen. Vai foi lá ia, vai mai fanau. La nga fa masino tatou tangata ai ele nga sala yo tatou wolang. Mela ka ole ha fa fia mi don't that's hypocrites. You become a hypocrite because you judge other people and don't look at yourself and deal with the sin in your own life. Hallelujah. Na le la be ina fa lo mai foi lá ia. La nga fa ia tangata ole tu ole melena kes o ai lai foi ulia le. God is not in it. So le tau na wanga na tatu mai tatu tapuai fa maulalo tatu loto ileli. Humble ourselves before God. Why? There's no single day that goes without sin in your life. I don't care, body of Christ. I don't care how you think about yourself. I don't care how super spiritual you look at yourself. Not one single day pass without sin in our lives. Ele ai se aso e tasi e alu e uno mo le masala tatou te fia. A le o le masala o le fai. O le masala le loto. It's a sin of the heart. And many times we see clearly the sin that is committed, but don't look at the sin of our heart. Le masala I o tatou loto. So le tau o le na whanau o le atua, tangata o le la unga ilungo le maunga, o le tau o le lei, tau te whamasino, tatou te wawai atu, mo le whamoe moe, ina ia lave ina mai, ia le tangata ua whale tonu. Hallelujah. Avisa popo mo Yesu. Praise the Lord. Okay, next one. Ole puna oa e whai eile me lea. The resources for us to judge right. Ole the resources, prayer. E mo o mia tatou te talo ina ia whai ele whai maleo le whamasino tonu. You need prayer. O lo tatou ia ina nā tūroro langa, we are still in the flesh. The battle within us is raging. O tatou la talata la mea I mea le tua, o lo ia whaina o tatou. Dea nganga male tino, o lo whai pe lama. So e mo o mia tatou le tatou te talo, ina ia tatou wole atu I le atua. O tatou wole atu I le atua tau te mo mia le ata mai o le atua. E whai ele me lea. Now, I know e mawhai una ave ese tangata le. Ia mau ia mawhamatala ngao le vahenga lava ia. Away from the context of the sermon. Ava ese mai le sisi o manga o le launga. O te mna o e tua I tonu imo tala noa tuai. So e ono le o ia isi whamtalanga I le liga o mea o mna e tala noa tu le overall I kokomo le context le te fitu. Amen. Vai mai. Amen fa na ole tua. Ole tangata le te talo. Ole tangata fa masino vale. Ko fa longo mai se o fa yak. A prayerless person will always judge to condemn. Body of Christ. A prayerless person always judge to condemn. Put it in other words, a prayerless person always judge hypocritically or always judge self-righteously. Amen. Bye-bye. Hello. O le tangata le te talo e wha masino wha wharaseio. Koe whaaloa mai, e ki ngāra kala le lau whaiakua ia oel ka mamara ki ngā. Parents, this is going to be hurtful, but truth sets you free. A prayerless parent will always judge his own children hypocritically. Judge to condemn. O whaaloa mai? Tātou whai nau whai garuenga. Tātou whai whai au, to alua whai whai au.
O le tatou le o la tatalo, tau te wha masino, wha fia mi o tonu wai. Pāpāle sta ngata nei o, tawhal tatou whale mai whai ei, ta ua o ta ngata ngā sala whaolaina I le lofa o le atua. A o tau talatu ia te oe o te tau talatu ina ia si o mai oe lunga. Te le tau talatu e eli a kini le pu e whapa ua kini ei oe. Nā whalogo mai whanau o le tua. Having said that, whalogo mai, having said that, the body of Christ, this is not an excuse for any child of God to keep doing what he's doing contrary to the will of God. E leo se alofanga lea, e sanga whai ai pe oe, le mea le whai, e le whetau ima le whina ngalo o le atua, a whai aku lal tangata ia te oe o le atua, le whai atu alofa atu e, a e ngofam wha masino mai, ia whai mai foti alofa, ki wha masino mai, le mea lea, a langa ua whai pe lau mea, ma lea ngai whai. So let's not misunderstood the principle here. Okay? To ever spoke po mo Yesu. So le tau o le tatu te tau. Solomon na ina o whapena o na wala wina e whai matupu. Lena mena e mai Solomon. Okay, mo mia leta mai e wha masino hoi tangata so that I can judge people right. Lena o lana matawhai oi o le taitai o tangata. Taitai lanu o le atua. Au mea umalawa. He asked for wisdom. O le tala tusi oi fo yo. O ia kopo. O tatou le maua o le kako le ole. We receive not because we ask not. Hallelujah. Whana o le tua whalolo mai. E leo tala no mai suspa ia e mea fo ile ole. O le aka mai le aonga. It's not talking about that. O le tala no mai le loto le tangata e. Watu topu mei whanau. Tatalo. Tatalo e te mau mia le tamai o le tua. E whai ele mele. Saili. O lo whapea le tala leisi whai launga. O mea e tolu. O lo tala no in a different levels of prayer. Ole, Saili, Tui. I've heard some messages on prayer. Yeah, the minute. But okay, Mark, the context. The context. Ole le tua mai le tamai ati o mai le taitai mai le tua. E mo mia lo Saili lo talo ina ia e loa le fina ngalo le tua. You must seek the will of God in the mele. Whanonga mai fulaia. Leanga eleise kau loko al tuspa ia. O le kau loko ale fai, o fai I fai kalaku yo. Amen. There's always a different approach. La tala Yesu la for semana sat kayo. O tau tu nga mau sina. A o tu tonu o ponga ivi elo o tau. Ai avatul fa fide o muli lua fa tala Yesu. Aleluia oe o telefa sala e toi. Ai aua e te toi angsa. Amen. O le tau e tatu le mea. Tau o tatu iloa. Hallelujah. Need to pray. Bye. Leanga. O tangata uma ye olane. E fai mai uma tangata o Kerusian. But we need discernment. Tau te iloa. Pese Kerusian o boi tangata le pele ai. Langa o mata fai oi watu mai ai tatu. O le malo le atua. O le watu mai o tatu lima. Tatu te whaonga ina mo tangata o le atua. E tau te iloa i le tala e fai le tangata. Ma le tala e fai le tangata. E tau te iloa e fole taimi e te ngu ai au le whaia e se tala. That's spiritual discernment. That's why we need to pray. O le tele o tangata, ua whaamatu ia. O le ku o le isu I mea umalava ku I le isu. We need discernment when to speak and when to shut your mouth and when to not say anything at all. Amen. It needs wisdom. Needs wisdom. Matalo mami lesi desi matau pu lesi mea ma foi mai ai. Mea le me o. Dad, e mo mia fai so tala I va hanga lea. Ai le fai ka ko mea lea. Please,
Io tala ngai whawhinge whai aku ile o le lava vava ai aku. Ia nau whai atu le hani, e te iloe o ai le atua, i le teimi ka ofi, e le ka ofi o ka wale le atua. E le koe whai ase kala. There are times when God stops talking to certain people. E iei tangata o whai ngata lava o na tuulo le le atua tangata e le to e tau tala iai. O ta toula, e mo mia le malama le discernment ngā. But that discernment doesn't come from reading the Bible, it comes from prayer. E sau mai le tatalo, i le atua e au mai le poto na ia e te iloai, le mele, i no whai atu le lo matua. I oai a o le a o whai atua i toi whai atu. E le wha tasi, e le wha lua, e le wha tolu, e le wha wha, e le wha libo, wha selau. So, o la le me tau whai taua, I'm not going to talk to them anymore. Ua whai le whai unga o nale ino iei, le hai. One of the way to oai le atua tātou e le mele tātou. O le tātou tāofi, ai se inga lua e maila le lima o le atua i e whatonu le melea. O na saulo leo le mele e kei general principle. Pa malitala tu spai le Roma mtau mua. Ona tuu wina atu wai lea o ila tou e le atua. And God gave them up. Lele wingo natala. O le olanga ale manga o olai. This is the life they insist and persist to live. And the Bible says, then God gave them up to live that life. Not realizing that's judgment of discipline. E unoa mai malelo inga o le whaamasinonga o le o inga lea ua tui nā tuai. Pai mai laia, pana o lea tua. E ilo le leila mai lea tua lu tatu wola manu tatu whaitau te mori mau. And sometimes e tatu te toe whaavatu iai. Langa tau te le iloa lea ta mai lea tua. When to say something, when not to say something, what to say and what not to say. Le me te whai e tau talai, ma le me aua le whai e si tala. Le me te kuapi e ngā, pe ngā, o kau mau mai ele wingo le kala le whai aku, avis popo mo Yesu. Wai e se mea whai lele, e te no whao e mala uri o ian. You invite yourself and you think that the people need you when in reality they hate your presence. They don't need you. And then I learned to listen. Mangkua fuele. Ilanga, habis popo mo Yesu. That's why we need prayer. Oleh aja mai le tua. E tau chei loai fai kana leska mai kiki mar kala fai leska mai kiki. Bale taimi e toi fa tele ai tala ya o e leska mai kiki ko fai akiri kala ko akiri. Bale leska mai kiki wole ko mo mier fai skala mo mier lu le fa ngo. Alo. Le tamai chichi o lai mo mia e valea ma fau. Ngake mo mia ni upo le poto. So talk to them. Let's say, our Lord, how should I approach this? I think a chachinga ya le belia. Ia marka mai kiki foi le wa mi o ai. Le pupula mai ao fela ai pepelo ya oe. Ole ngofu le o kono. Abis mo pomo Yesu. So seek. So le ngata le tatu tatalo e mo miel tatu sa ili le tua ilona fina ngalo ile tatalo e tu sa male melea sa foi atu ia cha oe o le fina ngalo le tua na o mai mo le melea nafi may not the same will for what is going on today.
Ele ai se faila unga sa mo piko sili unga ki ngayo ukolinga. Ai lo le faila unga sa mo o langa sala mo nga fai o fai i. Wai lo o mai ka ka ele la unga mai fai ia ai foi a fa. Fai mai amenge. O le fina o tatu i lo le fina ngalo le tua. Tau te i lo ai le tala le upu e fai i le fa po putonga ma leva kau ke i lo ai le fala e fola i ma le fala liri e fola i ma le papa e fola i ma le e le ai la se mea pito sili o na fati ngā fofonga i le kerusiano na te le i loa le fina ngalo fa pito le tua i le mele instead o le fai ai mau ai se msosoani wakili ai ngā papala le mea mafu anga na tala tu spaya tu so fai fata auto wisdom say stop think understand then speak e fa mata tu fata auto tanga poto falongo nofo mafau pato a fai ai lo le tala avisa mo po mo yesu Tui. Knock. O lo tala noa la pailanga i le whaingo fia le mea o le taua whale anganga le mea. A le tala atoa mo le principal atoa. I le mawhai on tātou whamasino tonu mo le viingo le tua. E umua marikakalo. Kei sim. Principal ngā le kakua. Kei Hallelujah. Ia langa o tātou langa o fisoka i rungo le. O le leo. Olha, ele tuxo folinga, ia melma. É uma ele tá lá e Faatuatua é uma. Ti. Olha tá olha foi tal bole mesmo, mas por lá me foi mai aí. Ia, o check com mai ma. Mom, Dad, tá talo mai moniu. Kusa nga fai kau koi mam, te talo mo niu. Awoi, fefe, o reale mene o kupu. Fape o pa u niu. Ai le winga nga le message. Le winga fe awol talo mai molem. Ta fo yoi male. A niu le, o fai. But classic example, le mele o te whai atuai. O ka kou masi whai silai ngā oso loa. Ai whako a malama ua e valea le oso. Mua ia la ia ngā masi ngā koe le nu. Koe saufo le kunga i lesi masi ngā. Koe kala oso fo i lesi mea. You okay? Po polo whakawhaka, tatalo. Faya oya oye, tatalo. You need to pray. Hallelujah. Then the guiding principle, kusi lalon mele, then ole yala, tai. Ole famasino. What's the guiding principle there? The guiding principle is the golden rule. Ole, aua e te faya le mea i le isangata. E te le mana e whai mai le tangata e te oe. Ia e whai atu i isangata. Mea fo e whapena ona whai mai i a te oe. Hallelujah. Praise the Lord. The talo. Te talo e au mai e le tama i ate oe, o ka oi se tama e le, mai tala tu spai, whina ngalo lo tama o le amai o le, taita inga le anganga po i e whaporto ai oe. Taita tato. Ia na mai lolo le principle na. So awal whamasino i stangata whamasino ngai ke le mga au, e toi whai mai e tangata i ate oe, simple as that. E ui ai naua, toso e tangata
le maulea ava ese mai lona si o manga o le fa yai le maulea ia ma fa pe ai o le au te lenga le ole fina ngalo le atua. No, that's a wrong explanation of this principle. In a context ila wao o lo tala loma ia o e kai dai le melena ia ma fai foi ona fa tala no so se me lama. Amen. Ale taua a fai te loe ke le mana fai mai sta ngata se me le anga ia choe so don't do it. O wol fai na a fai te le mana o e mulu mai le sta ngata lau fa na o wol mulu fu la fa ngau. Simple as that. Amen. Aua. Am fai la lo le le ka mai ki ngai kai mi o awul fa misi mo fu fa ngau le se o la fa fa le. Aua. Why? Because you haven't lived life long. Just wait to live life long, and then you will come to see the reality. Amen. Fai go fi na lo fo ya o ki fa misi go mai o wa ke de manga o ki fa misi go ko e. Amen. Praise the Lord. Yeah. On the fire mai lo tala ile me na joy. O me uma foi tau te loto e foi te ngata tau ia fa pela no to foi te ila to o wa o le tula fono le ma o profeta o la foi le sfa o punga tula fono ma o profeta. La me fa tau ia fa o punga o le tula fono ma o profeta. O le fe nga tua ia to. E fai la unga Yesu ma pau al kuspa ia nga ele kaiminga ma le fe nga tua nga o tula fono ma o profeta. Okay? Yeah. Ia o tō ulu atu. I whai toa wā piapi. Wai wā tele le whai toa. Lau telefo i le ala i tau atu i le malaia. E toa telefo i la tau e ui atu ai. A wai wā piapi le whai toa. E lau i titi fo i le ala i tau atu i le ola. E toa i titi fo i la tau e mawai. All of you. Hallelujah. Ole. Belea. O le tatou wala whaolaina lea. Tu sai ma le mele sa tatou noa iei. Hallelujah. Lau toi tala noa iei, whalau tele ia me se sistemi o i rumantu, but the overall e tasi alala le langi. Okay? Tasi maleala, tasi whaitoa tasi leala. Mai Yesu e koa i kiki ka ngaka e ola hai. Lau tele le vā leisi ala. Lau tele, to tele foi tangata e olai. E fa longo mai la ia. O le mele tala no bel tu spa ia tangata le launga. Will always be the minority. O ka ngaka ko ai kiki a le malo le tua tangata e fai le mele. Alongo mai. O le filosofia le olanga, the majority always rule. Okay? Me foi ngai, kau le fai e kaluanga fai kako whileua inga. Au le fai e kako le meos paloka. Because people have different reasons why they vote. We don't do that. Amen. Why? Lengo le tele lau fai unga fai il finangalo le to tele. Okay, falongo mai. Democracy, that's how it operates. Fai ko fa democracy. O mea le atua. Ele ai truth. Tu sape ngā ko lua e mali lia e upu mongi ngā e lua se lau lua suma lua ke ai truth stands. Ku mau wala mongi le ko. Fa mai le tala truth fa ia. O le mele lo ai tangata o le atua. O le mele fai longa ina tangata o le atua. Le nga o lona o langa lea. O le mele lo ai ele mafuri anga ile me mafofo i tangata. Se si fa upunga. Wa vai mai. Ele fai el tatu lotu ina ia fai ma lotu popular. This ministry is not to be a popular ministry. And I am not a popular preacher. Hallelujah. O le tala la Yesu. O le lalolangi lea. E fa pea umama fau fau le lalolangi.
le mele nga vai me fo ka kofa le la umaka ku ko le mele a fai fa la ina tanga tai ola fa la langi palongo bai e kupulo se me e pico go kele ka kai e mumu fakas o ngole manatu lau tele no le tau finga lau tele fa le tangata e fa poco ko ai ki ka kai ku po ole ale po mga kubanga po ole ala ile me le fai mai kala ku spai. It's a tough issue, very tough issue. But I might I won't give salasa lokosis. Just speaking this. Olona mafu angalena. At times, if I pay on a lulu ngia low loto malo finangalo because of the maturity on Kauai. Okay. Yes, I'm going to go. What tele ulungali, what Faatuatua here. Because my let me e mafau fau fa lau tele ai lesi e lona ainga ai kia i ai ko o se kal mo lo lima po kau ya ku le mene my family help me Lord say pa mai Yesu e lau tele le ala ui e tangata ka una malai to tele foi la to a ole si o mianga le la unga le ole si o mianga I kanga ka pa ole si o mianga I kanga ka loloku si o mianga la fraseo ma so Yesu le ku le ele la unga le fa mai no Yesu ole kau ke o ku ilalo le la unga ai fa mai le o tangata uma e fa mai le li so le context le amare si o mianga le o tangata lo lotu. Fai mai le tala Yesu o le tangata le lauma. That judge right, that praise right, e te talo o le kanga e ui ai le marapia e ui le mai mo umantali Yesu ke rise fai mari faola e ui ai le ala leli e fa pena la mo na savari ai mo fai malavana me ni ala leli o le fetena inga le I to tonu la mo tangata lo lotu. E iei tangata o le telo la tō mawhauwhau, e mawhauwhau lau tele, e mawhauwhau I la ngona o tangata, e mawhauwhau sota inga ma tangata, e mawhauwhau tūlanga o mawhapenga. Sei, kalo mai no rima pēa whai o kau ngoko mea lea. Now, I am not saying e condemn ka koai. No, I'm not. I am not. Ai te iloa le leina me leo te whai atu ai in principle, ma le fionga le tua, e ko ai kiki a e. Fai mala tole upo le tua. Amen. So le winga la, whalang melo tatu whale, se o ang sai mai. Se I kangoi popor, kangoi uka whala mane, okay, roa ko I pe I ua sui mai le langu au fori. Vai mai le whanau le tua, okay, personal level, le lau so a tole me lea. Lona winga, e te nofo la le tae ole, le la tatu sau le whaliwha mantunga. Mai fesili e ate oe. E ei se tau e te tongia I lo o langa whaolaina I leli. Have you paid a price by being saved? Wa e te tongia se tau I lo whaolaina. Le winga le tala. Po le te whaolaina, a le te aruama ame le uka laukele o le olanga na masani ai oe ma mea umalama le olanga le la e nao nai whaolainga a le ala lautele le mga oe because of the majority thinking. La for your choice, there's a price to pay. Ma le pese le sau so la foi pese a vatulo wola yaunga o oio se tangata o oio se kerusiano le vaenga toi titi mana la mapiapi
Po oe tangata na tau Yesu ale ala lau tele re. E le ai se me sui o lo wolang. Nothing changed. O mea nena e whaia e le wheri wa inga le kako loku. Le ai whai. It's no cost. Talanga Yesu. O tangata uma lang langi nei. They want to be accepted by the world. They want to be popular with the world. E mana e talia lo langi mafia fia ia lo langi o kamala kam kaukia lo. Ele se tau faleanga o lotu uma lava leia nei tusa ma le vai tu ele fionga le tu mega churches is all about popular mindset. Everything is catered to please the culture. The time. Le tio aso soa Yesu le tala le. Not all. Not all. E leo tangata uma. So mo tatou fale le tae nei. Receive the message. Toi vai lo langa. Lan faulaina o e nai faulaina. Faulaina ya Yesu e ola le ala lau tele. Hallelujah. O no mai le tala Yesu I fua. Yo ton perfect pelo o mai la to ofun fa mo ton luko fe ai la la to te no la to yo la to fua. Pe tau mai e tangata se fui vine mai la au tui po mati mai la au tala. E fa pe fo la au le te tasi mo fua mai na la au le fua mai la la au le anga yo no fua le anga fua mai fo la au le yo no fua le we go tala na la question te ko fale ai kele sa u ye fale mele o a mai fa la ina oi o a fua ye fua le la oi I fua le pe ni fua le anga. Are you bearing good fruits or bad fruit? Mai lo tala Yesu o le tangata la pisa ileli. Ma pesa ileli. A o tangata o le ala lau o le fai to lau tele ma le ala lau tele. E fua mai a e fua. O le olanga lau tele. We don't bear fruits. Mai lo kala isi o ilola wa fua na. Ilola. Hallelujah. So tato famasino, let me wrap up. O tato famasino tangata tusa mo tato faiva fa tangata o le tua tato le famasino fa ta fa roseo tato te famasino ina ia lave ina tangata to fa tu mai o le tangata ma dino le tato vai ia ita to lava. Praise the Lord. Guiding principles o pole puna the resources for that tato ulong te talo. Pray. The talo. Talo. O upu fasa moe fa makalai menga le fasa Folau. Faupo. Ali makai. Folau. Faupo. Ia fai mai la upu ko inga nga sa Folau faupo. Ma fesiri ia iku a inga penga. Ia Folau faupo te talo ia ye tua. E tato tu sai walona. Finangalo. Sa vali le ala lau tele. O oe le tangata le ala lau tele. Te tūlanga mo le upo le atua. Ma le whasinonga a le atua. Aleluia. Mo I lato ele I whaolaina le nganga. E mo o mia lo talia o Yesu Keriso. Nga paua leo le ala. Paua leo le mai tō whapiapi. E tau I le ola. Na o Yesu lava. E lua to inga tapua inga leka ki e kongo le launga le. O le kapua inga e whawai lunga o le ngā luenga o le lofa tūnoa. Ma le kapua inga e whawai lunga o ngā luenga o le ngaka. O le tapua inga whawai le ami o tonu le atua whaari mai a Yesu. Ma le tapua inga le ami o tonu le tangatai tusamana me whai. These are the two religions contrasted here in this whole sermon. Amen. So oe lai te talo le lima I lor finangalo le atua ma e savali ai na. To tongi le tau. Le whaina pe o umale o rangi whapea e anu e whapea. The majority is not always right. Our tangata o le atua will always be the minority. E to ai titia tangata whamaoni o le atua. Kako whale whalongo mai, kalo sia ia whaikau ai o e kongor ko I kikira. Talo sia ia whaitau ai o e le vaenga to ai titi le whamaitala Yesu, to ai titi ilan to uelu. Hopefully, o kako ko ai kiki ngai la vea mai a kako kongor whale le.
Au te le mana e vat sau fatau pa ole. Ia e mautino o e te lavea I rungo to I titire. Wa ki ai alo le ala lauke. Wa ti ai le olanga o le ola laute. O fua mai le olanga o I fua e vi ai le tu. Fua le lei. Au ngai ate oe. O le ale mea na e te ie. E leo I la tō uma. Mantata foi pesi. O e fai mai le li e. Ai mo la tō. Malo le tō. Te iala wao. O tatou whamasino tonu. Mo le vi inga o le tua. Alleluia. Te mo mia le whamasino o le leia le stangata. Ai o le tua whalangolo mai, e te mo mia le whamasino o le leia le stangata. O le tua. Ai le te lia le whamasino o le leia le stangata, I le pōpōlo ola I le li, whailonga na ua matua ova le palapalao vai oe. Wa ele mga o tau talatu se si le olanga oe, kasi o living in sin. No e ola le ngasala, na tia le ngasala I lo wola. Ya na tia fa feo le sila mai le tu. So e mo mia oe le whamasino, la vea I le stangata. O le tu. Na tula I mai. Na tu fale. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tula I mai, tula I mai. E a ua papafa kere le upo le li ua. Praise the Lord. Hallelujah. Now mo ini mai o tau whong. Praise the Lord. Te mtau wolea, resile te mtau wol tato, tauni. E wol fai masani e fai matai mi er welis ta matai faf. Te mi titalia ile atua molon, e ngalo. Molana uku. O feon tano mai le atua mfa maloso lu tato wolo ile li. Lofa oi Yesu Ua mau liu talo I tane Ero la iau Lemalu ia Ele Masaua lea ele Mafona fona lea Ele, ma fora, fora,
e whai whamatunga. Te reo teimi, wa mamai o tātou mawhauwhau, tari suanga o leli. Tala tu spoi o le mele ua, mawhati ai le te reo tangata. No le tali sua, le tali suanga o leli. Ma le le Faatuatua, le salamo i leli. Na whawhera tau tala tu le li i ate oe le riteo. E ei se mea te tau waio nei whamaulalo i lo mo le atu. E ei vo se mea te ilo o whamalosi ma toe po wai le li i ate. La te usu whai upo peselen toe. Nai saule luma i ai te le te li alfa. Hallelujah. Tātou whiwhilia e lei whawaina la rangi a luea le tu. O le te ao tu atrubi no te lea por se kone ia te oe e te whai e tala i le utama te talo everyone pray tātou uma te talo.
Praise you, Jesus. Glory, glory, hallelujah. No, talo leo tangata uma. Saunio lo loto e talia le whamantunga le teo. Everyone prays. Hallelujah. Praise you, Jesus. Le tua talo ya tue ma tui na tu lo fale le nei teo. Moli moli lo nganga po ia le upo le ola yo macho loto. O la to fo iwa fa leo le manu io la to loto i lo upo le nei teo. Anga le mai o le manonga. Fa malo sia to a tiri o tangata o ipo lo lo fa tu no mo le vi inga o e. Malo macho vola fa mala malama mo le masimo le langi. Teimi le tua e mobia le fa manatu pe yo macho loto. O lo macho smalinga. Mai se lava le tua le fa malo sia lo macho vola talo. Faguina le ola talo o tangata le ngalue mai o le mana o le nganga pa i. Edi le taiao malo petale mai. Malo macho wola i loa le leo i macho tangata o le malo. Macho te saba wali le ala wapia pio le fina ngalo o ele li malo upu moni. Ma leo manacho tangata male la ola. Vita o lima me tu i mai mo tau fa mo eu tangata le taiao te talo le folfolanga oe fatumunga le nganga po ia yo tangata le nei taiao na ia macho wola pulea i le mana o le nganga po ia o macho watua macho te talo te e te oe ma le fatuatua fatumunga lo nganga po ia yo tangata e na falongo lo upu a macho sauni te foi e tali sua le nei taiao inu fai longa o le sakara meta lo moliu Yesu talo ia manuia le tali suanga lau whanau Faatuatua malangona ina le fe au loto lo lofa mai ia te mato i le swafa o Yesu se so mai tia to ina iluma nei tutu ai pe o to luma i wa se wa tol fa matu mai atu tol me na tu ai tu lai pe na to atali ai na le areto mo le waina ta ofisi ta tu tali ai na fantasy atemna ai loa valo yanga le na fai perfecto tu spi afio mai le li na te whaia le whaola tanga mo tātou ona. Lona toto na whamalegi ina, o na whaalava lava, o le o inga sai ona lunga, toa alalanga mai ei tusule e vangalia, wa fio mai e sum fatino e lunga le satau. Mo le whaale le i o tātou, ma le whaamaina, ma le whaola ina o tātou, ne e tātou fōringa ia Yesu. O te ngata uwhaola ina moni, e le toi whamasinoa i le ulanga ngasala, e uen whawhanonga. Ai whamasino ina tātou pen whawhion, tātou wola ina le li o tātou wola. O tātou ai fōi ma whainu le waina ma le are toi whailonga ina, ia tū i autou loto le melea, o le tau tinonga o lo tātou whai, o oe o le tangata o le areto ma le waina. O oe o le tangata o le sātau, oe o le tangata o le li. A o nei māmā ia te o le sakara meta. Whapa ia le areto mo le waina lo mātou atua, mo lo mātou tali sua i le nei tai au fōu le suafa o Yesu. Amen.